Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila milaqah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na yan na alhamdulillah mga takdir na ya Allah. Kaya ko mapasad sa video tano na papagidit na kang naging uta video kapag nagwana sa mga title na ben miya tagawa ya kadedek na nakambas naging uta delete yan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Na may lang ito kaya pag live tano na kailangan apkasib tano na pero man ang tano naging uta piya magusay tano insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pag live tano na live tano ikatlo hadith miya kwa tano to kagil piya magusay tano na so hadith o Abu Abdurrahman askan sa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an atigin manatwa miya nagakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi iniyan teruon bunya al-Islamu ala khamsin piya nagumbalay sa Islam sa 5 rukun. Oy. Piya nagumbalay sa Islam sa 5. Hayam ana ini na miya kasiyan sa Islam sa lagi duwalay adna mga pulausyan mambu. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Giyuto'y paganayron. Ikadwo, nagyong unta iqamis salah. Ikatlo, so itaiz zakah. Ikapat, so hajjil bait. Ikalima, so sawmi Ramadan. Giyang kaya 5 rukun agama tano agama Islam. Na lalayan tano yap ka na sumuusayan yan ko mga ulama tano. Okay. May aloy tano pong ko hadith ay kadwa. Ina ko is Jibril alaihi salam sa Rasulullah anto noon ibtiru na Islam nagya mambu inis mbagi nagyang ka 5 rukun Islam sama na mida ayap pimbasa sa Rasulullah na bunya al-Islam ala 5 piya nagumbalay sa Islam ayam to na dingad matarotop sa Islam o ding ka mapakatindag lang unang kaya mga pulausyan sa lagi naman buo di ka pakatindag piya o walay ay gira na papakailan sa walay aad na mga pulausyan na bata dilaburo sa mga walaya aya kipopuro yan naging uta mga pulaos na opo na kaon ko asoy sa pulaos na miya ka lubay agyong kutwa kapapagawi din yang walay na aya pa kay sisaya sa manaya na anton onon ikokuman o tao inibaga kiyan so isa ko mga rukon ang kaiya agama tano agama Islam anton na inon ikokuman na tigmanon to Sheikh Mansur As-Suq'ub الجواب أولا paganayron in taraka ash-shahadatain fa innahu yakfuru bil ijma' amay kasumanusiya na aya ibagak yan sang kaya mga rukun nagyang kutuwa shahadatain aya maana shahadatain na so kasaksiin kang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa daati tuwa suatan aramor kanyan o kasaksiin ka ko Muhammad amataan nas kanyan na suguyan na yakfuru bil ijma' kekapiranan o pakatang ko mga ulama. Ikadua, na opa makaayay bagak yan so sambayang na buntala kinibagak yan so isiko sambayang yan naging utwa di din panambayang kanabad ipang mais sambayang kanabad isambayang sa diya maat opa manadad na kapanambayang na ayam mabagra katero ng mga ulama na mataanas kanyan nakakapir gina ni mabagaro katero mga mampunay sa ilmo agus iko hadith amata anas kanyan nakakapir ayum ya kadakal sudalilanan ison din nagyang uto hadith Rasulullah bayna ar-rajuli wa bayna asy-syirki wal kufri tarkus salah aya pageltano mama ayam bid'anu mama aya pageltano mama agugyang uto syirk aya manan yan aya pageltano taw agugyang uto syirk nagusu kakapirin nasuki bagagan ko sambayang namanya karaya gitu. Adem na ikadua hadis atigin manuto al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Atigin ang bid'an tanu agusiran ayamanan niya sa mga sarwang ang mga tao na so sambayang ginani pageltanan ayamanan niya na faman tarakaha faqad kafar sadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ibagak yan naging sambayang na sabnar amya kafir tigu Rasulullah oy na maraya gagyan kay hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama nonton na ayalang buon na so tlorokon ay Islam. Miyay puson so syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salam. Miyay puson na yagyang gay adwatiman. So timan. So dia kat so puasa so nay haji. Anton iko ko man na ya so kibaga kanon. O pamaka sumanusia na inibaga kya na askan yan natatangkad niya mo sa ginawa niyan
giin na paliugat taya ugi na inibaga kaya nga baanda upama kasi ko zakat na baanda buklo baanda seduh pekato na odi na si ko kapamuasa na kayiging utwa upama na kabubusaw niyan inibaga kaya nga kabubusaw niyan din adi pati rekoman na katawan niya na paliugat tay odi na si ko na haji na kay katawan niya na paliugat so na haji na dipni haji ad na pirakyan na upama kagyuti bitadyan na diskanyan ke kafir upama kagyuti ibaga kaya nagyuta teloron o gaid lakinnahu ala khatarin azim na matatagus kanyan sang kota betad miya kadili-dili kadu betad away miya dili-dili kadu betad miya kada-kada la miya aloy si iko makapantag ko zakat makapantag ko puasa si iko hajj agyang utabun tala kasiksa akiran wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sang kota kini baga kaniranon amay paman ka sultaw فأما من جحد الوجوب لهذه الأركان فإنه يكفر أما يبمان kasutaw na ongker niya suka papaliuga to zakat, ongker niya suka papaliuga to puasa, ongker niya suka papaliuga to hajj o pamana di niya tatarima sa ginawa niya no bagyo to na paliuga na gyuto pangkambaluis kanyan kafir. Oy, gyuto pangkambaluis kanyan kafir. Ikapat apagin nga nano sa gyang hadith mga rokon waga mata ng Islam na sebut tanu saya mataan so galabaka mapia na makasusul siyang kutwa para tiyaya. Okay, makasusul siyang kutwa para tiyaya tanu. Wa amma ahadith adkhul jannati bi talaffuz bi shahadati fayuqalu fiha. So mga hadith yang aaloy upama na so kabalsatan ko shahada la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah upama nagyong utap di tanarom di katero sa man qala la ilaha illallah dakhal jannah sa teron yan so la ilaha illallah na miyasul sa surga langun nanan na upama na aya sarta yan nagyong kutwa galbak oy pure nanan asan sa makabadasan sa makaterusan na pasul sa surga ugay na aya sarta yan nagyong kutwa galabkian fal muradu bihi ma wajibiha wa haqqiha aya pakaantapan ro na ginutam yang gigulanan niya so paliugaton ibarat yan na pisaksi an nakaada titu at tuhan ab suat na arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala naginguta kaya saksi ingkaon na kailangan na maswaswat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala oy agyuti ka katanton yan aya katimbulanan na so para tiyatan ubis ko Allah subhanahu wa ta'ala na di kasanaan agyong kutuwa matag panarimas iko puso o di na matag pitero o dila di kasanaan kailangan nagyong kutuwa di tanaron di ikang galabaka kailangan so di tanaron di ikang galabaka okay kaupama ka di kailangan so di tanaron di ikang galabaka na upama wan na din pagaloy naging mga rokon na sambayang puasa di ka nakagim langon na yami aloy arokon nagi makanguna na usa so sambayang agalabakanan so puasa so di ka talangon na mga galabak na kailangan nan aditano di imang galabak upama na so para tiya tanong na sarta yan agita galabaka al imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad so tiya so para tiya na kateruanan nagugalabak nagupanarima ayamanan yan naging unta kaptero ang sa dila naging utak kaptero ang sa dila na kailay kurarad o galabak ka apang galabak na ka naging utak ningon ang galabak na matatago ko puso ka amat na gyuto na galabak ko to para ko Allah subhanahu wa ta'ala o pa man matatago ko puso so kabasa mga ulama tanong al-iman so para tiya tanong na kailangan naming gulalan o puso ming gulalan o dila so kabal sa tanoron pamanaging matatakan ako puso so kabal sa tanoron aguso kang galabak ka tanoron si ikong gulalan ko mga anggaw tatano la ilaha illallah wa huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah naginani tindig tanong sa ahli sunnah wal jamaah oy amunod ko mga salaf khilafan lima alayhi al-murji'ah aso pakatanusan so grupo miyagingaran sa Islam pembetuan sa murji'ah adna mga grupo pembetuan siran sa murji'ah na supakatano siran hagi siran na ayatin degiran gyang mga murji'ah na ayatin degiran na anna al-amala laysa dakhilan fil iman so tigin so galabak na kanaba mga susul ko para tiya aya maana gyang uta katero iran na basta atarima na ka upama na para tiya nga na asara matatago ko puso ka na apyada kan galabak
nama paparatian gan sa tarotop aparatiaya naginan na binasanan lagi danan atindag o baso paratian ako Allah subhanahu wa ta'ala na siya nga buti masa puso na dang ka ngulalan ko dilakan agudang kang ngulalan ko galabak ka na binasanan lagi danan katindaganan o murji'ah. Saktan ko man na so para tiyatanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na mapakapambakan tanong ko mga puso tanong na pagkabalas o dila tanong yung ta la ilaha illallah o di na yung ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagu pagkailay ko galabak tanong adi tanong di kang galabak ka okay kay yuti ka katanto niyan yuti ka katanto niyan tumugalin tanong sa giyang kaiya ikadua hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askanya su hadith o Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atigin manutu apia manutul kami o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa as-sadiqul masduq askanya su pati is makatutuman inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah mata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswisar kanu na pekati mo sukap keednian upama na sukap keednon na pekati mo sukap keednon si ikotian o ina iyan kusuldu 40 gawi sa aya betadian na mani kyung utamani ngotamani apu pakapo umama nagiram ya pala o kaguso mani o bubay is kusuldu tian o bubay na diimbelo ya mani igiraman utap beloy na miyaugat sekalian, igiraman to miya rimbit sekalian. Nah, si iko pagani 40 gawin na pembaloy sekalian amani, mabubaloy sekalian amani. Si iko orian 40 gawin, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Si iko orian 40 gawin na pembaloy sekalian ayamana niyan na alaqah, ayamana alaqah na giyang kutwa bebatik arugu. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Si iko orian man 40 gawin Oriang man 40 gawin na pembeluis kanya man saporon sapo. Oy, pembeluis kanya man saporon sapo. Nah, giyang ko to ka pembeluin niya na saporon sapo sa man to na miya katalutan no makaaluy sa 40 gawi, 40 gawi, 40 gawi, 40 gawi. Aya kada kalaya na 120 days magat sa 20 gawi. Na upama ka divide tanwaya si iko makapantag kapag ulan-ulan na patulan na giyang kaya magal sa 20 gawi sama no to na patulan na katayap maswi ka step yan thumma yursalu ilayhi almalak si iko oriano to aging uta patulan na ipakawi tagyong kutwa malaika fayanfukhu fihi ruh na pinsuran yan sa niyawa taguan yan sa niyawa aging kutawata amat tagu sa sulot yan inayan wa yu'maru bi arba'i kalimatin na isugo na giyang kutwa pataga akatero ay surat yan agyang kutwa rizkian yan bikat bi rizkihi isurat yan su rizkin yan isurat yan su adil yan isurat yan su galabak yan isurat yan su bagian yan marata antaw akamapia bagian fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh mata andang ku wallah askanyan nada askanyan nada titu Tuhan arumar kanian inna ahadakum namat ana swisar kanwa tigu Rasulullah sallallahu na la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar mata ana swisar kanwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diinggalabak sa galabak o tao sa surga pamana dinyan ingalabakan sa mga pipi ag galabak ay pagpakarani sa surga. Taman sa ayabu pagaltan niya na ugyong kutwa surga na gyong kutwa dhira gyong kaya ginapumto niya sa dhira. Sama no to na upamakasyar tan na salakad salagad tanwaya. Na. Fayasbiqu alayhi alkitab urian yan na mawrad kanyan ang kutwa misusurat sa iko kitab as iko lawhum mahfuz dito so qadar dito so kurisyan fayamalu bi'amali ahli an-nar nang galabak sa kanya sa galabak o taw sa neraka jahannam fayadkhuluha urian yan nakapantagan o kapatay nagyuto din ikapakasuldian sa neraka jahannam away gyang kaya hadith na o paman na pakarayag na maya piya agyang ko to lagi dito wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar kataya musika dunian amatan ang swisar kan ati Rasulullah sallam na diinggalabak sa galabak o taw sa neraka ay manan yan na mailay nga siya agyang to diinggalabak sa mga rarata galabak taman sa aya katawiro no madaglataw hatta yakuna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira
Tama sa gyud tadi na ikang galabak na aya buwa pagaltan niya na gusto na raka naging kuta sa salakad ging aya pa man naging kay ako nasiko. Okay. Fayasbiqu alayhi alkitab uriyan na mawrad kanyan o misusurat sa qadar. Okay. Fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Nang galabak sa kaniya sa ikumuri-purya umurian sa galabak mga tao sa surga na fayadkhuluha na makasulod sa kanyan. Ay mana nini. Ging kay hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamanutul niya saya sumigagayb. So kasi si iwata ko tiyan o inaiyan na migagayb. Da matauron, da papakailayron aramwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanutul niya saya so mga pangkat tadi kapangkat kapagis uli na kapapakala o wata di niyan di kasambis-sambis sa buntal rupaan sa ikosulot yan ni inaiyan. Waya paganay na skanian na mimbaloy amani skanian na room yata guru na paganay na mani skanian na mimbaloy ro akuan ayamanan niya na bebati ke ikatalo na mimbaloy skanian na sapo sapuro na sapo na pemanutul nanan o Rasulullah SAW na ginanang migagayb na da matausan arumar ko Allah subhanahu wa ta'ala na inop na yakiyato ko yaw Rasulullah SAW kagya ini ilhamu na yaw Allah ini wahiru na yaw Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan tanwa Giyan ka iya lagi daya na sang ka iya masaw Rasulullah sallam na dapan ang mga machine au bayranon pkailay swata wa anto na unon ipkaswa wa anto na unon kapakambatadian wa anto na unon uba na buntalian dapan ang machine sa giyang kutwa masa na miya kadagadagal ko mga doktor ay na kumanagin na nagyang kaya hadith na sukna bakiran mga muslim na adnami mo muslim kiran agu ini ka mo masiran at tanto giyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada sebutan saya mga bangsa ko maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, si iku kasi si ingka pangkutyan ni ina kasi ko suldo miya kapatulan. Oriano miya kapatulan. Na miyang isurat na giyong utwa riskinga. Miyang isurat na giyong utwa adil ka. Miyang isurat na sugalabak ka. Sama nito na miso surat no mga malaika sa giyong utwa surat tairan. Giyong utwa surat tairan. Ang utwa adil ka aguso riskinga. Oy. Aguso mapanggalabak ka, so mapambagian na ka. Na ugay nagyong ko ta kisusurat nun gyung ta kini surat nun na siya to ko mga notebook ko mga malaika ilan yung man agyong kay hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu san sa kabaya iyan makalaon su rizki wallah subhanahu wa ta'ala nagumamboy sang kai a dunia na piyo-piyo niya sutungan niyan sama nunto na ano man ay kaka timo atano sang kay adwati man hadith sagyang kay apagan na hadith na mi alweron miyang isurat so rizki nga aguso adil ka sagyang kay kadu hadith na mi alweron au piyo-piyo ang kasululot ka na pagumanan wallah su rizki nga agu kembuy ka sa dunia pagumanan niya so kapupugintaw nga sa dunia. Nah, ano man ay kagutimo atano sa ginga hadith. Nah, tigi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at tigin man to anna Allah yaktubu lil 'abdi ajalan fi suhufil malaika. Wal jawab al muhaqqaq anna Allah yaktubu lil 'abdi ajalan fi suhufil malaika. Mata na tigin as Allah subhanahu wa ta'ala na ibsurat yan ko ori paniyan su adil yan sa iko notebook uli na surata o mga malaika fa idha wasala rahimahu zada fi dhalika al-maktub na amay ka sa kanyan na piyo-piyan niya sa mga tunga na iniyan na umanan yan ag yung utami susurat o mga malaika nilay tanong to upaman yan yung utami yung isurat o malaika sa yung uta kaya pakapat wala no wata sang kuta diyan yan na upama ka piyo-piyan yan sa mga tunga na iniyan mga lolot yan na umanan wallahu subhanahu wa ta'ala ag yung utwa riskin yan nagupagumanumanan yan so omor yan. Ugaid na anton apman ni kaketim at ano sa giyong kuta kakaptan ng mga malaika mi susurat din na mapapasad na andeng o giyong kuta mi susurat sa Lauhul Mahfuz mapapasad na andeng. Na so kaya man isaya so kaya pipi nga ko mga lulot ka sang kuta mi susurat o mga malaika so kaya pipi nga ko mga lulot ka aguso kaya manir ka sa riski na mi susurat roon sa giyong kuta Lauhul Mahfuz pipipian ka sa mga lulot ka or yan na inumanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa riski nga.
Gitu ka pakarayagain. Na bida gyung utami susurat o mga malaika, agu gyung utami susurat sa Lauhul Mahfuz. So may susurat o mga malaika na adan akap kasalin-salin yan, asya to pagundud ko Allah subhanahu wa ta'ala, asya nan pakadipindiya ko galabak o manusia. So may susurat ko Lauhul Mahfuz na dadno to akakasalin yan. Na ginan ni kapakagagaw Allah subhanahu wa ta'ala tetandingan yan. Sulang wantaman nagu katawan niyan sulang wantaman katawan niyan so mapanggulawla nagu sudapan manggulawla katawan niyan so penggelebakan o manusia katawan niyan so mapenggelebak o manusia nagu so dan yang upamana so yang gelebak o manusia agus sudapan manggelebak o manusia na palay din katawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua pagimulungan tanu saya naging utami aloy tanwa upamana suisar tanwa tigu Rasulullah SAW na di gelebak sa gelebak gelebak o mga tao sa surga. Aya maanaw to na ad nagkailaing ka tao adi gelebak sebenar sa mapi gelebak. Taman sa aya ka tao ingaw na siya kaya na upama kakapantag ya kapatay na tao ko surga siya kaya. Oy, kayo pa man na mailay tanong mapi so gelebak yan. Mapi so gelebak yan. Ugaid na amid na tigu Rasulullah SAW kadad na upamana may tubo alam bersi ko kapapagintaw niyan fayasbiqu alaihi alkitab na kawan askan yan o qadar fayamalu bi'amali ahli nar na badin makapenggelebak sa gelebak amarata narunon kapantagya kapatay na kasababan sa kapakasuldian sa neraka. Subhanallah. Baya maana ini na Rasulullah subhanahu wa ta'ala na lialim yan suri pa niyan di kena bagi yuti maanaw to okay kena bagi yuti maanaw to kaya saktano ang mga manusia na aya paliugat rakitano na so di tanu di ka pamangilo ba ako kamapian tanu sang kaya dunia na ayam ya kalala sa alungan na maure okay nagyong ko to di kang gelebak o manusia sa gelebak amapia na lagi dagyong ko to ki alo yon ni Sheikh Ibn Uthaymin hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' ay bainal jannah. Yung ko pa man adi kang gelebak o manusia sang ko gelebak aya kailay no mga taon na tao sa surga siya kito na kanaba aya pakaantapan roo ati Sheikh Ibn Uthaymin na anna amalahu awsalahu ila hadha al makan. O ba so gelebak yan na miyang isampay niya siya kito sang ko derpa hatta lam yabqa illa dhira'. Tama sa dad na miyalambo inunta naging tubo sa lakad udi naging uta gina sa sikwa lagi dia nagip betul sa dhira di ko kata ni imranon ya li'annahu law kana 'amaluhu 'amal ahli al-jannah haqiqatan min awwal al-amr ma khadhalahu Allah kagi upama ka ayat titu agalabakian na titu agalabak o mga tao sa surga na diskanyan din pakadapan na Allah subhanahu wa ta'ala okay diskanyan laliman wallahu subhanahu wa ta'ala ayat sebut na saan nagyong ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعني من أجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ما تناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سutao nadi ingelebak sa gelebak o mga tao sa surga ayam anan niya na mailay tanu siya kita mapigil baka fima yabdu linnas aya kay ilay tanurun na mapiya aging uta gelebak kaya to adinya ni ngalabukan wa huwa min ahli nar ugay na aya kamataan ni rona tigu Rasulullah naskanya na tao ko neraka ino to kagi kepakay agyong ko to adinya ni kang gelebak na kanaba utumya baloya para ko Allah subhanahu wa ta'ala do to mabaloya kang para ko Allah subhanahu wa ta'ala upama na gyong ko to marayag agelebak yan na sopaka umasulan agelebak yan amatatago ko puso yan okay enos kita no na kailangan na so gelebak tanu marayag na makaayong ko gelebak tanu masulan kagiti kang balasir tanu Allah subhanahu wa ta'ala agyong utwa sen yan pupugili agyong utwa mga gelebak tanu okay saging kay mga puso tanu na kapakaya dingga katawan di tanu katawano apya di gelebak siya kito sa mapya nakagisusupakan yang busa di dalam o pamana kana babsa din ikang gelebak na para ko Allah ka o pamakaya din yan ikang gelebak na para ko Allah agu kalak yang ko Allah agu suat yang ko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alazim kadidin laliman wallahu subhanahu wa ta'ala din laliman wallahu subhanahu wa ta'ala nakagiyaya sabab pa din ikang gelebak na supaka ang kuta marayaga mapi agelebak yan na didin mambu miyug sa Allah subhanahu wa ta'ala ubaw di mita na agyong kuta gelebak yan sa didilam
o di ubon di makaraya ga gyud tadi galabag siya sa di dalam na gyud so kauntol o Allah subhanahu wa ta'ala agyan ko to miyang gulola o paman na di galabag siya ito sa mapya mailay tanong mapya din yan galabagan ay kato itanoron na tao sa surga na agi sa kanya na ka mataan niron na ad nagalabag yan ng mga sikreto di ta katawan sikreto sa puso o di ta katawan antun ang klase kapag kapakailaylin kapag kapanakoto na badin so paka o galabagyan na kapantagan akapatay sa gyung uta kapang galabagyan sa marata na ruudun penaros akapakasulyan sa neraka jahanam na ikadua man na gyung uta katero yan na inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha so ikadua hadis inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar ad mana mga tao aya kailang ngau na derwa ka aya kailang ngau na baradusa den na baradusan ko baradusa aya tangad taw na siya kaya na edinyan inggalabak na so galabak o mga tao sa naraka so pumakanaraka mga tao taman sa aya bua pageltan niya na gusto naraka nagyong kuta zira gyung kuta siko aya manin na sasalakad bu taman sa gitu bu ipageltan niya na ugyong kuta naraka jahannam na sa gyung kuta dinyan ikang galabak aya bu amialambu nagyong kuta may tubu lambak umurian fayasbiqu alaihi alkitab na kaunaan sa kanya nagyong kuta kitab pamana kaun as kanina gyung uta mitad mi susurat sang kuta qadar agyuto so korisian oy fayamalu bi'amali ahli aljannah na aya kaurianon na penggalabak sa galabak o mga tao sa surga aya manen na penggalabak sa galabak amapya kepantaganon akapatay nagkasabapan sa kapakasurga yan namya kadagadagalap kasi matano oy madagalap kasi matano tala berga barasina mama orian yan na miya pantaga kapatay na sagyong kuto kya tubat yan na kya panambuyang yan ada makapiragawi kya panambuyang yan ada makapiragawi ben na kya pia-pia niyan na baru dun kya pantagi kapatay oy subhanallah nag-youtube masuk kala igagawli mo Allah subhanahu wa ta'ala si iko uri penian ayong utwa lagi duto na ay sebut na siya na so langwan taman na kadara ya Allah subhanahu wa ta'ala o Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala ugay nakagis kita no na sa panarimata no na sumiga gayib na daamata oron arom warku Allah na so kadar na padanan kumiga gayib daamata oron arom warku Allah sudah pen manggulaulan na daamata oron arom warku Allah subhanahu wa ta'ala na ditanu kasakal sumiga gayib o bati kita no sama no to ustad na miga langon bisaya kadar wallah nati dia kudin susukat sa kekanakan kakadar bes wallah suriskia kan dia kudin penggalabak kadar bes wallah suriskia kan dia kun penginum sa mga bulong dia kun makipamulong sa doktor kakadar bes wallah subhanahu wa ta'ala so kapetaya kan o ilangon yan kadar ogay na ay susugu yan ka naging utaka kuang kasasabab kuwa kasasabab away kadar kadin adna riskinga misusurat na adna riskinga papasan mo Allah so riskinga ogay na kailangan na makakuha ka sa sabab kanaba nga kisikal ko tiga kadar at tiga na namong tuda kun sa walay kapag mabuso riski wa Allah subhanahu wa ta'ala di kailangan na manggalabak ka so sabab ka babagang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa bayabayaan lauda para ko dingkad ikapakang galabak ka okay di tanong ka sa kalso kadar kada mataron inor ka piyag makadinga katawan na inor ka pan inisugo so kang galabak sa sabab kagyute paliugad ra kagi mo ta kang galabak sa sabab okay upama na susukat na kasuriski wa Allah subhanahu wa ta'ala papamulungan na kaiginawang ka sa kanaba ya maanaw to nabatan no susupa ka so kadar ay susurat rakitan Allah subhanahu wa ta'ala ugay na ining gulalan tano so mga sabab asuguan rakitan no Allah subhanahu wa ta'ala lagi dagyang ka iya kasusukat sa riski kanabatiga kadara kang bubsa gyang ka kasusukat sa riski na mapapasad so riski kan nato mo amo untud ako sa sulda walay di kanabaginan okay, kuha ka sa sabab kapamangiluba ang kakurisking ka. Okay. Enos kita no na sulang wagalabak tanon na palihad na ya qadar wallah subhanahu wa ta'ala ugi na kanaba aya maanay nina o batano mapapatong o qadar o batano niyan mapapatong ka adna mga galabak tano adna mga bayabayan tano adna di tano di kang bayabayan so pangalabakan tano na apian to na ni pinggalabak kabedin na gyutud ni kadar gyutud ni misusurat sa kadar okay di kapman kapakay gumiro itiga ubagyan nam susta dalang bes kadar pinggalabak tano na
sina ko, mamunu ako, mamanagawa ko, ndraga ko, ndagang ako sa ilaka, kalang bisaya kadar, na dingganan kisakal ko kadar. Ka umisakal ka ng ko kadar, lagi nga na, lagi din na kita narka mambuso ko kuman waga matan waga Islam. Inor ka piya guseso halal na gusto haram, inor ka piya guseso surga gusto naraka, ka angka makapamimili o anda konsulda. Na apya siya tanong bukyat tagu isa diyan ka mga bangsa ko mga na Allah subhanahu wa ta'ala prilay ako ni ubay ni kaya si Roman yaging kaabandingan tanong na ino insyaAllah subhanahu wa ta'ala amay ka sunod awik amay ka isnin agu salasan na tawhid arba'a agu khamis naging utwa hadith wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.